Abo punen ni sak khorcha phai dong o logi sing extra dozen tha asuna na do sa gini apps naman bagi kaisa farmer producer organization chinabo chini belbari block ni andro gobangma BC tiyoi BC ni bisingo kaisa group sanamjago jemon self help group rong ni kaisa group tongma hai chini bo chini society ni bo kaisa FIG ni tong farmer interest group amhake group sanamai chinabo 14 ta group sanamai kaisa chinabo khadai kotor hukumo aggregate farmer producer organization kaisa sanamjago chinabo hangke kaisa central ni kaisa scheme tongo je central ni tabu je 10000 FPO sanamnani hene je mission choli tongma a jaga ni kaisa part hangke chinabo chini belor block ni chinabo tang puila chini FPO kaisa sanamjago naro sorkar theke tam sak mainly hangke chinabo thanai 2022 ni May ni chinabo registration starting first out khai bai jeng prai bosor kaisa kasi ko hangke jeng tabuk sakjorotei jeng sarkar ni sudo chai to bisi dong je sarkar ni suda manani hangke emne to jeng KBK ni tau KBK ni hoite hangke aggressive ko hoite jeng bujle ro problem tongo aran bisingo jeng tabuk main jeng nangkuman hangke chini FPO ni kaisa man thai je farm machinery bank honai je tongman abo apply khaijak abon bagai jeng tabuk sar song be contact khalai tongo jeng abo manai jeng jate chini beneficiary no kaisa bong ni je o mekiteng khaimani mai khaimani ajaga bong ni je power tiller ba je kono cost thangmani abono komirani bagai aboni bagai jeng tabuk government jeng aboni kaisa subaso ba jeng apply khaijak tongo subaso sanai no ka koijana abo jeng kaisa je kono FPO ba kaisa society khaina chinamo hai khaina ni kaisa bini condition tongo je pula baseline survey khaina nang mane baseline survey mane tam bahai chini o je block ni under of busuk jon ba sabo agriculture ni ti involve tong bong no tiyei jeng FPO sanam bagi kaisa baseline survey khayo a baseline survey o chinoro jeng tabuk sak jorotei 326 jon farmer maka aran bisingo te kaisa chinabo ko baseline 326 jon ni bisingo phano chinabo te kaisa law tongo je borok chinarte share paina nango je 1000 taka roi share kaisa paina nango a share bo bengon joma tongna bo bongni rang nongnai a rang remani amhake share namani bisingo jingar tawsak jorotei 106 jon jeng share phalimanka naro amu kitin je khai mekitong bazaro to phalia ko tangkha jeng Reliance Mart aro te jeng tabuk blender license bagai jeng abo process choli tongo tai koi khakhayo tai sab phainai saptan bisingo jeng borok bai jeng chiniron je mekitong bongna jeng rohor manani khakayo aran bisingo jeng te kaisa je yabo sutui jeng chini local je chini beneficiary ni tongma ba chini FIG member ong je sutui je modna sutui no khainai jeng gura khaiai bono jeng tabuk reasonable price khainai jate jotono effort khaimana ja khai price khainai jeng tabuk obo market khainani chengri tong suro khaika jeheto jeng puila khaika chinor fan bo koriko haine bagai jeng bisi packet bo kaham khaimya ko abo jeng tabuk haino nogo simi kisa phalai jate kisa fan khai jeng abono standard jagao talang thangmana nabono jeng sai tobi tong sudo sutu simi tai oina tabuk chini je beneficiary nogo khaiei kisa borok agi je borok nijera mane chini society ba involve ngian segang borok nogo nijera khaiei sanamai phal tongmani abono no jeng aro tabuk so khaijata garan bisingo te kaisa tongo chini eko yang chin darana chin beauty member no do barmi compost khaiei omo bo jeng tabuk market or launch khaina nai tongo ab katam omo hangka barmi compost je ken jwa sar hno je miski be ken jwa sar sanamani omo jeng tabuk launch khaina nai tongo obo hangka ko chin darana saimane bo bahai khaina bo kisa saikna retan media rongna hambai ani bumu hangkai Binay Deborma an para o jagono borjobasi para bisi hingke rasa dosrot nogor hangkai prothom no baike khaijaka abon prothom hangkai কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে কম্পোস্ট বেড মানখা এরপরে বরক ট্রেনিং রই আং নগো সালামকা বছর কাইসা থাকবাই আं তাকলাইন সিমি বার্মি কম্পোস্ট সার খাই ফালি দङ কেজি কাইসান दाम 15 টাকা কাই आं बोसोराव कामाय ताकलाय आं 3000 केजि रक फालका केजि को 15 टाका केजि 15 टाका खाय फालिमान